Ой. Ну и что делать? Украинаның Кырымда Русияның арби ноқталарына япқан en күтлеви уҗумларындан бірі. Украина силалы кuvvetlері Сақ арби ава лиманында рус тejizatlarına уҗум gerçekleştirgenini таздыклады. Тәфсилатларны да yayınlamайлар. Ama Украина istihbarat хезмәтендә белдергенләренә күрә, ава лиманында 12 арби учак, Су-24 бомбардыман учагы ве Су-30 бар еді. Анда да Мухаджир Иран инсансыз ава учакларны идарә итү өчен операторларның тәсил меркезе булуна еді. Руслар бу тejizatlarны ава салдыруларны gerçekleştirmek үшін куллана. Не бойся. Украина силалы кuvvetlerinde bildirgenlerine көре уҗум берләшкән еді. Суспильныйның мәгълүматларына көре, бу Украина истихбарат хезмәтләренең арби деңиз кuvvetlerеннән бәрабәр япкан операциясы oldu. Инсансыз учакларның ава савынма системләренең диккатыны җәлеп иттеләр. Соңра исә яңалаштырылган Нептун ракетләрен фырлаттылар. Берилгән мәгълүматларга күрә уҗумлар муаффакыятле oldu вә ишгалчыларның арби тejizatlarına җитди зарар берде. Шимдилек видео yayınlamайлар. Эки күн içerisinde ikinci kutlevi ucum işgalci hakimiyetini hakikatinde şaşmalatты. Nezaret altında bulungan Telegram cemiyetlerinde ise Rus hava sistemlerine yardım çağrılarında bulundular. Пишут, вроде как в Сакский район летит. Ужас! Страшно это все. Жутко. Капец прямо. Bu Сақта yerleşken Rus harbi hava limanına yapılgan ilk ucumdaki ilk geçkensine 9 avgust günü Ukraina silahlı kuvvetleri ucum gerçekleştirgen edi. Neticede 12 Rus harbi uçağı zarar gördü. Bu Kırımga yapılgan ilk balaban ucum edi. Ракеты пошли! İşgalcilerinin gizlegen harbi bazası yanıp kul oldu. Radio Svoboda ve Sxema leyhasının jurnalistleri Rusiyanın Karadeniz flotu 744. Bak merkezinin korunuşunu ucumden evvel ve sonra kıyasladı. Korungenine göre saldırı neticesinde Akyar yanındaki Duvankoy'da yerleşken komutanlık merkezinin bir binası yok edildi. Kaydetmeli ki çarşamba günü Ukrayna'nın gerçekleştirgen ucumu vaktinde işgalci hakimiyet episi maksatlarının yok edilgenini bildirdi. Qara dumanның ise ot yanğanı sebebinden peyda olganını aytқан edi. Ukraynaga qarşı gönüllü şekilde cenkleşmege ketip esir tuşken Kırımlı'nın davasını mahkemege yolladılar. Ukrayna istihbarat hizmetinin malumatlarına göre Ahmedjit Sakini işgalci ordunen keçken sene dekabr ayında kontrakt imzaladı. Bir hafta talimatlardan keçken son Rus deniz piyadeleri sırasında Kherson ve Zaporojye istikametlerinde cenkleşti. Birkaç vakittan sonra ise Ukrayna ordusunun eline tuştu. Takikatның malumatlarına göre o Rus işgalcilerine müdafaa koralarını inşa etmege ve ateş noktalarını tizmege yardım etken. Mahkeme mabüsünün devlet ihaneti davasında kabahatlı olganını kabul etse, ona bütün ömür hapis cezası berilebilir. Şimdi ise tutulgan mabüs Ahmedjitli mahkemeni bekley. Ukraina reformalarını Kırımda da işgalden kurtarılmazdan evvel işke kirsetecekler. Yarımadada 40'tan ziyade territorial cemiyetler kurulacak. Bu haqda Kırımda Ukraina prezidenti temsilcisi Tamila Tasheva bildirdi. Onun kaydetkenine göre bu gibi territorial cemiyetler yarımada işgalden kurtarılganının nüfus sayımı keçirilgenden sonra denişebilir. Tasheva'nın bildirgenine göre şimdi Ukraina'da tızılgen bu gibi vilayet cemiyetleri Kırım'dan daha çok akka sahip. Çünkü Kırım'da decentralizatsiya reformaları keçirilip olamadı. En son memuri değişmeler tek 90-cı yılları yapılgan edi. Зараз можливості управління бюджетом, землею, і багато всього іншого не буду на цьому зупинятися. В будь-якої в нашої громади набагато більше, ніж Крим. Тому, звісно, що після того, як над Кримом буде відновлений контроль, ми дуже сподіваємося, що всі ці реформи, які стосувалися органів місцевого самоврядування, вони теж запрацюють і для Кримського півострова.
Энди малюм алганына көрө Кырым ишгалден куртарылганынан соңра яңы районларга көрө 10 арби меморият курулачак. Bundan evvel 14 деп белгиленген edi. Cenk şartları vaziyeti lahu etilgeninden sonra bu memoriyetler arbi vatandaşlık memoriyetlerge çevrilecek. Bundan sonra ise seçimler yapılacak. Taşıvanın aytkanına göre Kırım sakinleri реформалар бастасымен Украинанын кайтканını тезден исетежеклер. Набирати людей в органи місцевого самоврядування з нуля фактично, і цінності прививати, говорити про ці цінності на території півострова. Тобто не фактично реформувати те старе, що було в Криму до 2014 року, а фактично створювати все з нуля. І мені здається, що це дуже важливо. Це в мене особисто вселяє велику надію і сподівання.